Dawi wali tek tu bikin mame bonole bunda na wasa tu endo na turanga. Ngam na sa me kilaki na nakalo. Di santo pele dek ni lako. Sambutone lako ngento paltu nganggo na turango. O enda menta praise nga. Kendo nono wasa to o koe. O enda menta praise nga. Amen. From the rising of the sun, dila mai na dando mai na matilsinga. Kena lein romo tala na dama kana voltamu. The Lord's name is to be praised. Psalm 119, verse 164. 7 times a day do I praise thee. Kilami tikini nonton bulan nonton toba bini menatana kalau. Pambimbi nangau nan ren bulan nonton lagu terom sebebe. Pasing roro. Sini roro menton toba bini menatana kalau ni salah latanga. Sini roro menton toba bini menatana kalau nyongen tala banggon ufritsa sindora kai tukina. Sini roro menton toba bini menatana kalau yang gelakan nomen tiem, kita kan muka salis dalam muka satu kuna main di sini, balance 0.00. Ini roro, ya napon nuas serangaya, kau napon nuan toba, tolong kira nonton bukan bauta, turan meram, menonton ulah beta nakelo, menangau dan indre, and the power of praise in times of crisis. Adona kakoko, boleh tematan toba beri menakatan nakelo tematan koko. A Christian who learns to praise God even when you don't understand what's happening, you will grow in your Christian. You will grow in your faith. You will grow into maturity very, very quickly. Another very important point about praise. Praise doesn't only give us access to God. Praise also changes us in the presence of God. Bulan ni pagkabini minakaturan maraming to viso takat saranganan nonton bola. It changes our relationship, changes our heart, changes our mindsets, it changes our focus, and it shifts us from the problem to the Lord.